Öncelik hemmemizni de koyunlar selamlayın. Başkalarımız burunlu kazanma gibi mümkünlüğü tabloğunuz için rahmet ederim hem neticede işler dileyim. Tatar Tibet tarihinin İranişçiler Cemiyeti 19-20 asır başında bu üstü kalgan milli historiografiya bilen bir yılı bağlıkla kilgen. Üstüne kürünlükte Tatar tarihçileri Mercani, Sayın Faiz Kanı, Sayın Nasırlı, Adiyat Asi, Rıza Takırızdin hem bir yılı Tibet tarihinin İranişçiler bilen de şekillenenler. Tatar Cemiyeti'nde 19-20 asır başında tarihi kişiler bilen işliklik sunulgan da alar 1920 yıllar ahırına hatli üstü kalgan. Lakin Stalin'in totalitarizm siyaseti arkasında Milli Tibet tarihinin İranişçiler hareketi bırak yukka çıktılar. Tatar Tibet tarihinin İranişçilerinin 20-21 asırlar Çin'deki şeygen yana üstüsü 20. asırının ikinci yarısında başlanıp gider. Bugünkü günde bu harekette katlaşıcılarının kanı 100'den artık kütüye de koramaslar. Әлеге eş sosyal görüşte әлеге resmileştirilmegen. Aların tırışlığı bilen soңғы yıllarda türlü Tibetlerde küp sanlı Tatar avulların tarihi neşir etildi. Mine bu şun barlık bizge әлеге mühim işini başlap jibergende bik zor direk bolup turar. Tibet tarihinin İran'ı bik ciddi hem katlalı mesele. Şuşa forumda bilgiçlerinin, arışçılarının, jurnalistlarının açıktan açık fikir alışığı, toplangan tecrübe bile ortaklaşığı bunu diye emekleneriz. Hem alar barımızda da faydalı olur diyen fikirde durarız. Hürmetli forumda katlaşmışlar. Eğer de sizge takdim edilen programlar boyunca siz sonuçlansızdır dep oylayımda. Programma boyunca ayırım fikirler olsa sizde eşittirirsiniz. Biz işine başlayalım. Birinciden, yine Türk kurasız milli harekette şimdi 90'lı yıllar başlananlık bütün bu hareketinin bütün algısında, bütün yegin vizitlerine algan siyasetçilerimiz de oturar, cemaat şükürler de oturar ve bizde Türk kurasız Özge Beyramov var, Kende Safiyulin var, Siz onlarını yaxşı biləsizlikini aytılmaz bulur. Onlar indi bizning milli bayrağımızla elingen şekiller. Tarih bir kimni de unutmayı. Elbette biz indi bu dünyadan gitken şekillerini de biliriz, unutmayız. Arap adılar, Reşit Yakvarlar. Bu dünyada milletimiz için bir zor işler milli ruhuna tüterüde, halkımıza milli ruhuna sındırıda, tarihi anlamına sındırıda iskitkiç gibi işler teşebbüsler bayda. Onların belki barısında bir siyerlerine isket alıp birbirinde vardır. Lakin onlar bizim varlığında kaderimizde bu milli kader Allah'a şükür Tatar'ın milli kaderi var, yaşayıp, yüksek var. Merşusunun açık çağrısı bugünkü jiyi. Biz şimdi soңғы yıllarda şaktı bu sizinle jiyi turunda şaktı sileştik. Şundan da bu görünüşte külmemişke salışu mümkün değil. Sizin var bugündə çıkaran kitaplarınız bizge yetişip tura, Tatar dünyasına yetişip tura. Tatar dünyası şuşunun bilen de ruhlanıp yaşayıp bu anın ruhi kıyıvlasının, ruhi baylığının şaktı bir zuhurluşu. Çünkü biz varız da bir evet anlıyoruz. Tatar avlunun tarihi, bu bizge avlu tarihi nasıl, bizim milletimiz için umumen millet tarihi. Çünkü yazmışımız şimdi, biz avulda yaşayıp da avul yerinden de yamadan müterilip çıkıp, milli ruhunu yamartıp, milli devletçiliğimizi saklayan millet. Şu an böyle avul tarihleri yazı, bu umumen milletimizin bir Rab asırlardan kilgen devletçilik tarihinde, milli tarihinde yamadan kırgızı bulup bizge kiri koysa. Санасыз, уважаемые коллеги, прежде всего хочу высказать слова приветствия всему краеведческому сообществу от имени Института истории имени Шахабуддина Маршани Республики Татарстан. Исследователи родного края выполняют очень непростой
памяти, воспитания чувства патриотизма и к малоговорительности. Они, по сути, являются первопроходцами, открывая неизученные ранее страницы нашей истории. И это не преувеличение. История населенных пунктов, как самостоятельное направление, еще только делает первые шаги в отечественной науке. Поэтому сегодня мы не имеем специальной общепризнанной методики, инструментария и понятийного аппарата. Очень немногие регионы нашей страны приступили к изучению сел и деревень. Можно перечислить Московскую область, Республику Марию, здесь работают башкортостане. Но даже уже осуществленные проекты часто представляют собой простое перечисление фактов и набор статистических данных, за которыми не видно ни героев истории, ни живой жизни предков. Бойынша методик құлама әзірленді. Ол біздің Татараветко деген сайтта орналастырылған. Рахметтегіз қызыққан кішілер бұл методик құлама білен файланаларында бәйне аңлатылған нәрселер игътибар итәргә кирәк, нәрсәдән башларга эзләнүчне, нинди хаталар була һәм башкалар. Тагын бер мәсьәлә мин директорымыз күтәрде, бу мәктәп музейлары. Әлбәттә, мәктәп музейлары бик әһәмиятле, әйбер әмма кызганычка каршы бүгенге көндә алар күп мәктәпләрдә ниндидер бер җыелган, кашандыр җыелган, ата-аналардан, йортлардан җыелган бірыңғай үйлердің бір топламасы склад формасында сакланып калалар. Бу әлбәттә дөрес юнәлеш түгел, чөнки ул музейны ясау, ул экспонатларны, ул әйберләрне җыю, аларны барлау, санау ул бер мәсьәлә, ул башлангыч, әмма ул музей кыйшкач, ул белем чагы буларак тиеш. Раз аңлатырга сезгә авыллар тарихын язган вакытта этнографик белемнең әһәмияте. Мин шул сюжетка тукталып китәргә уйлыйм. Башта әйтәсе килә, минем үземнең этнограф язмышында буларга туры килде 550-дән артыграк татар авылында. Егер мен артык без шундый экскурсия алып бардык, аның нәтиҗәсе зур хезмәт алды булып чыкты. Ул вакытта мин авыллар тарихларына шөгыльләндем һәм үземнең кайгы төзәтүләр бар. Анысында әйтеп китәргә уйлыйм, чөнки ул методик яктан әһәмиятле шунда. Билгеле, иң беренче шулай әйтергә кирәк, авыллар тарихын язу эше ул архив материаллары белән генә чикләнә алмый. Ул күп тармаклы һәм күп кырлы мәгълүмат таләп итә. Кирәк монда фольклор материалы да, диалект материаллар да кирәк. Һәм менә әһәмиятлесе этнографик материаллар кирәк.